Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor baik punya sobai pi syakimat Khubor mentakajan mit. Ini paswa syakimat Khubor naga Jylla. Habakan halok MRSSA bantai lakam mega jingwan rung kerthep ki beri ki mana bar hakan naga Jylla. Mendirang ba ka Jylla konrad ki sangma ulong badan kamban wanra daga wepat ka an ke baklan. Namar bah ka MRSSA ki dan katu ka ni ki jerwet-jerwat. Ka Department of Textile jong ka sarkar Jylla klara ki ke National Handloom Day bat ke jing rakhi minta ka longru kum kadak ke jing lek kemen hlo ka jing yo jing tho ha ka geographical indication jong ka India bagi handloom khasi. Ki pulit karib hoi kla penap shrip man yo kem ya uwe ubril bak la yo jing tep ke batikna bo ude unong khayi drug. Uni ubril ude blatip kerteng kumu Sirajul Haq Lapendrus nam karta ubana bar peta jong ka Jylla Assam. Kelayo yu nu bril hadim ba kelayo bat ya ke skuti keberan yu number ML ship house sau pra lai lai bana u kilap san senduk udrok heroin ubkhya sau khandai point 11 gram lapin ngat yu hagi kendon beper jong ke NDPS Act kumba ars pasan phongon kipat ba kilawan ban sha sumar hepatar khma ha ke free medical camp lapin long da ke HNYF Western Zone Ripoy District haringkan ke jinga trelang bat ke RH Hospital lapin long ya ke medical camp hapatar khma CHC akan rutruk Nailar arajar alusan WMLA ke mau hati constituency ba Charles Marngar laplat pat ba ke kali kit nong pang jong ke dor bash nong kli stem ya ke lapin yo lingba ke Chief Minister Special Development Fund hadu lai hajar chispa sab khandai ligi case ba thombor persha lagi kintai la register na do benai Nailar arajar khatwe hadu benai naitung arajar apusan haka one stop center kebedan Ganesh Das Hospital Shillong bat kat kum gejinga tho jo medical superintendent ke Ganesh Das Hospital Dr. W Sutanga bakinu kinu kintai ki blangat hagi jing sha thombor shua bakin yo ekajing sumar lahab ban register shua haka one stop center Kamarem Community and Rural Development Block kabla syajid kom ko way niki aspirational block hapo kari India hakanyo truk Nailar arjar apusan klapen ko buram yigi frontline workers ki self help group ki he officer dalo ki way kibla tre met bat mensim ban kintiu ya kroi kapar hapo ka block la kalong hakakoi ka kya karap karyang ke puli puthi bat ki way ki kam kibla ajimentoy yigi pat ba bat ya ka block Kahnyo trap National Youth Front Western Zone Ripoy District Klaterwa yiki bo bedai pet jong ka RH Hospital ban bu no yiki diagnostic center hakathan patar khma khanang bakan pinsuk yiki nongpang namar ba baro shikata kipat ba ki haban le shadu nongpo Shillong but wat shadu Guwahati taman phale yakatas Wadhadin baga district magistrate jong ka East Khasi Hills District ka kong Rosetta Mary Korba Kelapin jari dekas hukum hapok ke section Shispa and Repulai BNSS nadukal punyo trik ujiliu arajar apusan Henry kidang dan pat ki boss naik super bar ki trok kit mar kelapin ken ya ke hukum da ke bayai lingba na ke surok Makebe Road haka shnong dam senyong East Khasi Hills District ke chairperson jong ke National Commission for Women ke Vijaya ke Rahatkar rengkat ke jing senan lang jong ke dekhot ke commission Pekin thop yaka kong Delina Kongdop baki way lem ki officer na katna social welfare ka sarkar Jylla haka pratrik Nailar arajar apusan kali benjingo ika one stop center kebedan Ganesh Das Government Maternal and Child Health Hospital Shillong kanang ban sngo harukat no kini ka jaka kebaju yarap yikin thei baki khenna ki bangat hagijing sha thombor ki baharukam ka ajing rap ki nong sha banben Dagi pongot kinong de madan klara plakat kendai lat bandawa yaka Shillong Municipal Board ban aino yaka certificate of vending namar bahad menta kinong de madan kibampat yo yaga nika sernot kimpat yo jaka shong di jingdi ka United Democratic Party kala jid yu noilam kalyang persha hak hasil hezatan masa District Council uba tita Starwell Khan ban shimti kumusti General Secretary bathamai jong ka party Minta punya pasya ki Khubor nakari. Perat lai spa san punyongut kiri upat ba, mat kat lai ngut kisipai, lalak ban pelat naga jing shlei bagajing tua kendo, had harali, bat harsel ha utarakan,
kat ba prangut kisipai kidang ja bat dang yaiwat yakum basis pangut kira pat ba alngut kira pat ba kilayam. Kisipai India rengkat bagi tenat berper-per kidang tray shitam alpusau kenta ban pelat ling bagi jing Arab lagi lingsun kejing penkut yagi surang kejing tei ya kejing king Bailey bagi jing Arab dawai buat hapadeng kijaka kibe bagi jing tei kibla syapin julor. Shipongut kinong late pilgrim nabana skanta Gujarat kibe sakut hajan dharali hadi ngejing theru labba layo ban pelat dagi shipai India balakit yaki dekat lingsun Sha Rishikesh kat ba uwe legit ban beteng yaki jing late pilgrim. Kini kejing jabas ngausi kalau betat yaki surak bat pendukut yaki waya kabel penlong yaki bond lagi tenat yarab ban pensted bat durut hakatan. Kakai pot jong ke SBI research kelamaham bagi jing pin kiodor khajna jong ke US hadu 90% yaki mar India kinthop yaki dawai kelaban keta yaki nong Amerika daga pen kiu yaki jinglut jingsep hakot kakya namar bagi India kapin biang laipusan persen naga jing dawai generic jong ke US. Kalau kintu yaki India banyai biteng ban jada yaki nong rep jongka bat kelapin pau yaki jing long noilam jongkeri haka Pyrthei haka jing pin midut bagi dawai ki badam dor. Umidirang bakdu keriu Narendra Modi unlong shongkonor yaki jingalang jongka kin hun menteri bahakli du banyakran haloka jubab jongka India yaki jing pin kiu dor khajna arsha jongka US yaki mar India cikasan 4% daga bakinno baka thiet penyang na Russia. Daga bajer ya kani ke jingle bam hok umudi ulapin scam biang ya ke jingkular jong u ban yadai kinong rap kinong ri jingri bagi nong tong dok kha wala kala ban mi ke jinglo jingsap haka shimet bad haka yokakat. Uhe officer election jong ka Maharashtra ula basha Rahul Gandhi ban IT ke jingtep babnya halo ke jingbam yahap jong ka thup nong tap vote hapo ke jing smai daga pamaham bagi saki ke babakla kilong ke bala ban pinchtom kat kum ki an election. Uloang bagi thup kerteng tap vote lapin kre daga basyai ringkat bakilat kelenti ban persya beromshin larin kenu-kenu ke jing ujor daga Kongres hadim lapin mi yaki. Rahul Gandhi ula kenno election commission bakla bo kerteng ya arngut ki beriu kombinang tap vote haki Bondli constituency daga bakdo ki record jong banai leber araja alposan. UCO ke Uttar Pradesh ula pet binya ya ki jing shisha bat ulalap bagi tiga jing kenno kelong ke bakla daga boong bagi kerteng ki pau tang hakwe constituency ome ki wepat ki bela kenno. Kakin hun jong BJP kala tho syak election commission daga bakinno bagi sarkar West Bengal kala pin ken yi kendon election bat kedowi ki jing kenno jong ke CM Mamata Banerjee bela penting pin smith ki he sarkar bat ke jing kentaj ban thau kerpang ye ke tenan election. Kila kintu ya ke ECI ban pintikna ya ke jing penya ya ke kam election klam sya liang hadien bela hukum ban suspend bar ujor FIR persya ikat tu kat ni ki he nama ke jing bambet hakathup kerteng thapon. Ketena election commission kalong ba omdan kunu-kunu ke sing san Pyrthei habihar ke belai kunu-kunu ke jing dawa ni jing persya halo ke draft electoral roll bela pinmi ke shitrik Nailar Watlan Roger aspa san penyotli ki wan bed negi nong tap vote. Kelapen pau piang ba nom e no yu nong tap vote bedai hok ne kin thop yu bam dei hok ban tap vote bat baro ki jingkala kin board ya kurukom terekam ke bedai de ki officer election. Dirang ba ke Jylla Megalayo Konrad ke sangma ulo ong bagi projek lintiral haga Jylla kinya syakmat tang hadien ke jingan selok pat ba bat ke jingan menjur lang habro kithan. Ula banjur ban penyedai ki jing mentoy haka yok akon bagi jing jang pat ba hakimat kum ka hok khandau ke jingwan buhai shnong bar ke jing penne pensa ya ka culture. Ka Delhi High Court kala kentat ban pensenge ke jing penmi ya ka film Udaipur files kalau pensyong nongrem haloga mukut doma penyap yukan haya lal hausnam arajar arpuar ka plilat ban pelat ya ka hakas ni thodien. Kalau kentat jaga jingkerpa jong u Muhammad Javid belasya keno baka film kelab ban penthut jaga jing bishar daga bakdo jaga jing mamdon kemukut duma ke batikna baka jing bay tingka jonong penmi. Mentah pengila poisi Khubor na Kylleng ke Pyrthei. U Presiden Russia Vladimir Putin
ulia kendu National Security Advisor jong ke India u Ajit Doval ha Kremlin banyak keren halo gejingada yakathan gejinga Trailang ha kam yadari bagajing penkre na kabenta gejingwan jong Putin che India ha bakut jong menai Nailar na kabenta gejingalang kemanla usnam National Security Advisor Ajit Doval kari India ulia kendu Security Council jong ke Russia Sergei Shoigu ha Moscow banyakeran halo gajing penklan ya gajing Trailang bakongsan kimat jingada hak Pyrthei bagi jing penkre na kabenta gajing alang jong ki arliang mamla mentausnam Udoval ulia kendu ru yu Presiden Putin ha Kremlin hak babaro arliang mamla kila khot ya gajing kran kebatei shua gajing tmu jong Putin banlech India hak bakut jong benai Nailar Presiden ke Russia Vladimir Putin ulang budan kejing kermen banyak kendu Presiden jong ke Amerika Donald Trump hagatio banwan hagaba ke UAE kelak banlong ke jaka banyak keren hadian ba ke Washington kelas dang kejing temu banyak keren hakikerdan bahakli do kajing kendu ketemu pan pin imbyang ya kejing adai hapereng ke Russia ke US banyak keren ya kejing Trailang hakayok akon palak ban bot sa kejing alang lailyang baru Presiden ke Ukraine Zelensky wala Putin uang bagi kendor na kabenta kata kimpat dan satya. Presiden ke US Donald Trump lakin tat ke jeng keren bat ke India halo gajing pin kiudor khajna kebasan 4% kebansawan daga penyedai ya kene gajing kiu ke 40% bat gajing thiet jong ke India ya ke penyang jong ke Russia ha peringgatma Ukraine. Ke India kerajaan dekete ke jingle kebasngausi hadu kata-kata bat kelakular banyada ya jimentoi jongkeri namar ba utrom ula ai jumut ya jingkiu kabala banmi ha keren bat Putin ban penkutno ya kete ke jingale umidirang ba ke Israel Benjamin Netanyahu ula ya kendo ya unang mikmat jong ke India JP Singh banyak keren halo jingpen klan ya jingajan khamtam ha jingisngan bat ke yawakan Netanyahu lai keren ru bat kinong thok Khubor barang ba jongkeri India kat ba kejing keren ba kli du padang shen hakam yadari klapin skembyang ya kejing kular jong boro art ligiri ban pinjeliu ya kejing dei kabajrong hakam yadari ka Cambodia bat ke Thailand klia soy kejing te ban sange Asiat hakejing alang jong ke General Border Committee dak bakular ban pin sange ya boro kejing Asiat ban kier na kejing pin bon shipai bat ban le yaki shipai ba sha kem kat kum ka an jong ke Pyrthei klaminjur ban pin ne yaki jing pin kendria kam baminta ban ailat yaki jing pin ngor blailam dak Asian ban pin long yaki jing keren kapot man kapor bat ban tre na ka benta ka jing sok hakathan ka baslam Kagahana kelapin menai ke jing ngausi jongkeri ke balai sengi. Hadian bagi helikopter shipai kalahab bat lapin yap ke prangot Gibril bat kintop ya ki menteri ke tenat yadari bat kamaryang. Presiden Mahama ulapin sengi no ya borok ikam sorkar ulo hukum ban bo ikilama hashiteng mas bat ulo yo ya ke jing ngolem naga African Union bat ke United Nations. Kari bilar kelabat ya kinang wan buhai shnong bean beningkong hapo ka jingete kular bathamai jongka bat pen phai biang yaki bat ka France dak batmu ban pha biang yaki hadin ba kilapoi dak lingren UPM Keir Starmer bat ka Home Secretary ke Yvette Cooper kilamaham ya bro wan bean thamai bakin sha set patok bat sha pen phai biang mardor namar ba ki jingai lingba ka channel klanang kiu Kisamla pule na Jahangir Nagar University klapen long ke jinga ki deki torchlight hadhaka daga bathang ki dor tingshop razakar ban pinrem ye jing pin inam jongki Islami Chhatra Shibir hadhaka University kabla pin ki dor jongki nongle kamsnew hakathma jong snam khakhandai spa nyo phowe klaken no ye jamaat Islami bat ka Shibir bagi persang ban pen imbyang yaki razakar bat lakular ban persha ikan nuku gajing persang ban pendok jat yaki mensim jonggatma belailon kajing shit jing kriat hakri Portugal kala ban poi syaka 10 degree Celsius hakan kateo bakot kapenjor kajing ma jong kajing puluk klau hakabasan busau ligiding kidang yaime bala pentre kampalat arja arspangut kidang pelipding Hadu 10 hektar kila sya thang menta usnam
Prasha tam bani usnam arajar apusau kablapen long yakane kejing penlip ding kabeheta. Tikita lagi Khubor hakimat kimat mentakajan mit Khublei. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.